Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kakubor balami ekasngi thodeng basaungut kidkhot ke NPP kilalai ban penyaso ilade bat ke HSPDP ha umsning constituency kala penlong sai kinong nyalam ke NPP umsning ban ai ke jing pensyai bapura sikipat ba Katkum uba Thomas Malay founding president ke NPP umsning blong ula pensyai ba jingmi kite ki saungun kadai na kadaw ba kumbalapau bakilas dang ban kier na kijingye kendu ne kijingye lang bat ka parti nadu kisnam balala bahadian bagi dekat ke PDF kila penyaso bat ke NPP. Ba Malayu la bendrap ru baga jingmi jong kite ki saungut na ke NPP kanom kta satia ka parti bat kimi saungun ondang penyaso sa saus pa ngut sa ke NPP. Ibro kinong page yakane ka social media ka ba mangikum ka parti NPP ni pensiyo kniat halor ka jing ni jong ka kubor menen kesni ba saungut ki paralok demi ha ka NPP iba ribo kharparan iba donbor marbanyang iba tarson nong kse bat iba swing protasius nong bet kilami na ka NPP bat kilalit penyesno ilade bat ka HSPDP kita lagi jong kamon andai ka daw jong ka jingmi juki klan na keno kato iki kita la kamon ka balai lot mo andai ka daw jong ka jingmi juki kalong ba nadu usna ka bakut jong usna maladap wa arajar arpo way ka bakut jong usna kaladon ka jing wanrung jong ki PDF siya ka NPP ni na ka parti ni la sa kaman ban pagkalanya ka parti mo andai nadu katahay ka kap nadu usna maladap kini kisawmot kila persang ban le kiar ban nongdon siya ka meeting jong ka parti abakot rukin da kamuan siya hindi upoy siya ka meeting hagi siya nadu kito ikikap nadu kito ikipor ladon ka jing pensiyo ha kawin iki komiti ka bangi siya nile kumno igine namar kalalong kumba kimda pensiyo siya ka parti kalalong anti parti te ngilabot badong bangin expel na pinod ni perkat ni ong ba ngin expel la UTI kimi hi tele de bat kadai masya kimi no men lien kamdan ni ka daw kumaki ong maki hindai ni na kaliang ka parti kumbangi ong ba kadai gamon balalo juki ni sgeo ba kadai klan ka parti hini si mata kimi maki saungut kindangwan sa saus pangut sa ka parti kata kadai kadai so klan juki haman ka iswa ka eleksyon kadon giding palok ba mi naturong suku kan kibami ikat kibarung kita ni lagi jom kita kung gini kilok kiong ba ngirong sa ka HSPDP namar day ka HSPDP ka paay ya ka jala Meghalaya don nagilok ki Bandung sa kongres kinong day ka kongres ka paay ka jala Meghalaya ade kumbatib mungi ba wanra ka jala Meghalaya ka day dagijing tristom baro kinong iki instit jong ka pri jong new prep ni hakaba sedang sinisayo ay kay state of yung puat te gana ka jimi jumi perlok ni pensay ba kamdadan tan adu kata kajing kta ya ka parti to kidon lagi jong ginopersan di ba senda juki ringingit skam ba kajimi juki kumba maki kilami lupa kuban ong no wala da kampat paw ka media kilami lupa na du sila maladap kita kamwan so gitinglang te kajimi juki wala da kimi ru ni nagaliang ka parti ngi singaw ba kamdon ni ay kajikta ka ba anu kata ni dan scam ni kom ka parti namar kibubon nagi PDF kilawan siya ka NPP mata bat kini gilok day nagajingwan jud kita gibubon nagtib ka no gisngaw kalong kom katrat kisa mi no ilagi te kene kene gidi pagsay jumi nagaliang jud ka NPP